Gunting ya. Putar. Ya, kelar. Putar. Ayo. Kalau kita tuh nggak ada berhenti lari, muter nggak ada. Cek. Wah, jangan mau ditangkap. Cek. Terus. Cek. Gelut kita ya, gelut. Ganti posisi. Siapnya main ya. Iya. Malu. Mainnya sabit. Duni. Katanya ada bola. Ayo, kalau deket langsung sabit bawah kaki. Terus. Jangan terus sabit. Jatuhin. Banyak kena aja. Kemarin kan gabung terus habis sabenya. Berani nggak sama? Persiapan. Cuk. Berani nggak sama? Siap sabit. Berani lah sama. Siap sabit. Mundur. Ayo, lama mundur. Siap. Mundur. Berantem borong konten. Berantem. Apa? Kalau kejar papak teh. Nah, lari. Berantem. Papak teh. Teh. Berhenti. Pasti ganjel. Ya, kalau lawan udah apa-apa. Persiapan lagi yuk. Baru 2 ronde. Persiapan. Kalau lawan ngejar langsung berhenti. Tenang. Kan udah ketangkep begini tadi ya? Udah ketangkep begini. Ini tinggal ngalih badan. Ini. Ya. Kelintir di bawah. Ditarik nggak jatuh, pasti begini kamu nanti. Kelintir. Nih. Yang depan jangan pindah. Siapa? Terus. Sabit. Ayo, balas tehnya apa tuh nama ganjel. Saya belum. Jok. Say. Nah. Papa. Set langsung. Beres. Ya, cukup, istirahat, minum.